Hallo, ha sin skip a Facal Gàidhlig na Seachdain is seo coolar of sin dul juisoch a Facal úr. Agus ha an halmán gain dalar ása de Facal hacking. Na Fir Chlis. A ciallachadh Northern Lights as a bhearla. Nú stóca sé ciallach a nanam technicoch cuideoch Aurora Borealis. Siad sin na solid hóirite a chirs na spéirin na a ha an amashe díadach ceart agus ha iad álainn. Sila mi gil jala an aitiu an gasína is an Shelton gain. Ó ha seo far a hook má ó an gradid nach la fé sóirite. Seall sóirite an fécing na seár na a ha doroch má seo. Well, ha iad san díadach ag quad do charéid noch nis elisaid curson is sin na Fir Chlis a horre. Wel, sy'n mi gyfal a ciad ni man a vis at y glwas at synar. An gasína ha yw choglícht agus ha yw ceart ha codoch gyda síchin a vis a dansa a has na Fir Chlis agus uadanin na da vis at a dansa is di mirabiad a táiseach agus sapast agus sin a vis sin i fécing. Wel, siar laim sa siors mínochach sin na mínochach sayonsol. Ha bodig vaca a daus as a sapast nas ar tor mór nas eintje miche.